Selamat sita membalik paiman sidup pa kaboro, sita mo kilante pa nandungan torayang kure sumanga pa kaboro na puang. Nato temulan te alo melambi, empasaka ki kalaeta orangi kadan na puang lami pa pudian pitung pulong karua, ayat 5 salaku ayat sang pulo misa. Lanti alo Senin tanggal kasera, bulan sang pulo misa tahun 2020. Ia tulan na pakbasan manda umpentoi basena puang matua. Dolo lata basa saya latarangi kadana puang tamas sambayang. O ambe puang matua lan suruga si patu sielle kan rampo makure sumanga diolomi. Bela nama mase kaborokmi tu tontong umpanundu lingkana katuan na allo ia temi kamasia nomokan allo ba'ru lakinim patarro katuan. Dolo dia melaki angkaran o puang pasake kan. Nang kiparandangan ite mintu na te ulendu isukaran alukmi, laki basa siya laki kerangi tu kadami puang, pasake kan laun tarimay, angki pomatoto i, angki pahang belo ite kadami, angki pogau kanilan katuan iate. Sadiakan o puang laun perangi siya laun nanungi, mak kada-kada mo komi puang lako kaleki, lansangana puang kipong Yesu, kirampo mas sambayang. Amin. Pak pudian pitung pulong karua ayat 5 salaku ayat sang pulo misa. Bela namang kamu natanan tu misa tanda dia na dianna batu silambi diolu taruk na Yakub. Siana pondok tu misa sukaran aluk diolu batik na Israel. Tu napasan lako todolota kumua anna pokadanni lanto mimina. Anaisani taruk undinna. Ia mo tumintu bati ladida diampa, tula tulang dan anna ulelean polei lako batina. Anna umposande puang matua solanasangi, sia nakalupai tumintu penggauranna puang matua. Sangadina la nakari tutui tumintu pepasanna. Sia dana susi nenek todolona tutau ya tomai. Ia mo tumisa osok matoro siya batuk, ia mo tumisa osok tang mato tupenanna, siya taya analaka lakopong matua tupenanna. Mintu batina Efraim, ia mo tuto sakka paabuno tinaranna, sumoro mo ditalo tonna parari, taya anatemanda itu basena pong matua, siya manoka unturo atoran sukaran alukna. Sia tang nakilalay mo tao ya tomay tumintu penggauranna. Sia mintu tanda kale-kaleanna tu na paapekitanan mo lako kalena. Amin. Manda umpentoy basena puang matua berpegang teguh pada perjanjian Allah. Kombongan salo na puang. Den kada toraya nenek dirangi nakua. Inang senga siami keto dinenan pepasan diomay nenekna. Batonan na kumuayan na to dinanan pepasan tempon diomay, inang senga iya tutengka ke dek na buangan kadana siya penggauran na lan katuan na lan tondo. Yang moto anak kamali siya na anga tau. Lante pak basanta pak pudian pitung pulong karua napasan Asaf lakomintu tarukuna Yakub. Kumua anna pokadan nilanto mimina tu sukaran aluk na puang. Di kuadaan na kalupai to Israel tumintu penggauran na puang matua sangadina lana kari tutui siana temanda tu basena puang lako kalena. Na pepasanan duka puang matua dakmi susi nenek todolomi matoro siabatuk tay anna temanda itu basena puang siya manoka unturu sukaran alukna. Ia mona pourung to analan kapararian nenne ebang ditalo. Lan paatole annan, aya annan salako kasera, inang di paapekitanan, mendadi pasanan tengko lokoto matua. Tula tontong umpa pangadaran nilako batina, siya tu sukaran alukna puang matua dikua anna tontong makaritutu, siya maamana lan pangalu na puang matua. Kombongan salo na puang,
manasa inang sundong tu pak kamasian siapa kaboro na puang matua lempan lako kalena apa nenne duka bang tuto Israel maanuku-nuku. Yamote tu si patula mendadi pak nandungan ta kita tahun na puang matua kumua. Yan natae tato manda itu sukaran aluk na puang matua lan katuanta. Inang lasu si duka kita Israel nenne bang maanuku-nuku. Ten mito mendadi pasanan tengkota tu tontong la umpe pasanin nani la kobati ita tu sukaran aluk na pangmatua tikua anna tuutuan lobo siya matona lan kapatoganan. Mau pa tumintu to malolo lalanna siya ton turu mana apa sukaran aluk na puang. Papudian 110 kasera aya misa. Amin. Tamas sambayang. O puang lan suruga kirampo makure sumanga menimang pole paraya diolomi. Inde pak kaborok mi tu kita rima ulendu ikadami. Kure sumanga puang na pamatoto kan siya napakilalakan. Kumula tontong kan tuolan parentami lan sukaran alukmi. Deno pak kite manda itu yan na to ang kipogau ilan katuan iyate. O puang kipataro te katuang kilan aloyate panunduk pasake kan pamatoto kan siapa si toyangan kan diomay maarupa-rupa sa kalangan peto bakati rambanan kiang karan meloy te katuan ulendu isara pengkarangan ulendu i mintu kara-kara katuan laki pogau dan no pak nakyang gak dilomi. Pogau itu dia na mintu pengkarangan na matoto teme katuang ki opuang. Sia kipas sembayangan mintu kombongame tu lalu kamasakian pamaleke na kana saki corona kamu kalam pamaleke. Kerangan umuruna kamu lampas sake puang ya tulan lalu kamasusan pakatanay sia maarupa-rupa aagan na tamui pamatotoi. Toma parentaki benikakinan na parentamelo kan situru pak kaboromi. Mi pasikambela kan lamay Allah kisol nasang yaitu dia nasaki corona ki tontong malaga-laga masake-sake tontong umpudi siyong pakalabi komi. Toma parentaki benikakinan na patutunin temi kaparentan na pomanaman ni mintu uto Buddha ang kitontong matoto kuresumangi temintu katuan misorongan lako kaleki. Lan puangki pong Yesu to na katuan kiram pumasambayang siya kuresumangat. Amin. Rampoin de totu kami nombanta kuresumangat lako kita solanasang puang tontong ura pakra pakkiki siyong pasak